Ćao, ja sam Anastasija Staša. Po prvi put sam na My Makeup kanalu i veoma mi je veliko zadovoljstvo što ću danas sa vama pričati i šminkati se i savjetovati vam kako da se šminkate, a da vam lice ne prosijeva u toku dana. Ključni proizvod koji imam danas za vas jeste kompaktni puder 24 Hours Infallible Matte. On je odličan i za setovanje određenih zona na licu i za jednostavno matiranje cijelog lica. Kako sam ga ja danas koristila, pogledajte u nastavku videa. Započinjem sa Infallible Mattifying Base. Na ovaj način pripremamo lice za šminku, lice je baršanasto, pore su zaglađene i puder duže ostaje na licu. Zatim uzimam Infallible 24 Hours Matte puder u nijansi Golden Beige. Prvo ću ga naneti četkicom, a kasnije i beauty blenderom. Nakon pudera na red dolazi korektor. Uzimam korektor koji ću naneti na podočnjake i blendujem jagodicama prstiju. A sada uzimam Infallible Scalp puder za prirodno konturisanje lica i upotrebit ću istu četkicu i krenut ću od ove tamnije nijanse za konturisanje. Možete blendati i sa četkom, ali tajna je u tome da look bude što prirodniji. Ono što je odlično kod ovog proizvoda jeste da se on pretvara u prah kada se nanese na vaše lice i da se veoma lako blenda. I možete konturisati i ivicu viljice. Također, ukoliko želite da naglasite neki deo lica, možete koristiti svetliju boju i slobodno možete prstima naneti istu. A sada se radujem da podelim sa vama jedan make-up novitet. U pitanju je Infallible Ultra Matte kompaktni puder i kaže Longwear Ultra Matte Finish, never flat, never cakey, never drying, oil free, all day comfort. U pitanju je kompaktni puder pomoću koga vi imate garanciju da ćete cijelog dana biti matirani, da nećete da prosijavate. On ima u sebi svoj sunđer i ja ću ga upotrebiti prvenstveno za setovanje. I svi koji me prate znaju moju priču da ja u srednjoj školi nisam znala šta je to setovanje i da stalno kad sam stavljala korektor imala sam problem sa onim sitnim borama ispod očiju koje su me nervirale, a onda se pojavilo setovanje i spasilo me je. Dakle, stavite u debljem sloju, kasnije ćemo višak ukloniti, ali ostavit ćemo to da se setuje. A sa onim što je ostalo na puderu preći ću preko cijelog lica kako bih imala garanciju da neću da prosijavam i posebno je bitno da se puder stavi na T-zonu. Sada je vreme za obrve i ja koristim Brow Artist Genius Kit koji u sebi sadrži deo od voska i senku za obrve. Prvo nanosim deo od voska i oblikujem obrve. I zatim prelazim na senku. Ono što je sjajno jeste što u ovom pakovanju možete naći i manju četkicu koja je odlična, na primjer, za žensku torbu, jer uvek kad vam zatreba možete da popravite vaše obrve, uvek kada ne stignete da ih našminkate možete to uraditi usput. I ovo pakovanje mi je zaista jedno od all time favorita i stalno ga nosim sa sobom, uvek mi zatreba za nešto. Tu je čak i mala pinceta kojom ja često čupam obrve, također tu je ogledalce koje mi često posluži za šminkanje, a pakovanje je veoma malo, tako da može da se nađe u svakoj ženskoj torbi. I tu je i ovaj deo kojima raščešljavam obrve kako bi izgledala najprirodnije. I za kraj luka uzimam Paradise maskaru. Jako sam oduševljena ovim proizvodom, četkica je veoma gusta i zahvaljujući tome
se postiže odličan volumen, ali i dužina nakon samo jednog sloja. Ali ja volim da stavim par slojeva radi efektnog luka. I vreme je da zasijam. Stavljam karmin u nijansi 340, Colorish Crystal Praline. I luk je gotov. Nadam se da vam se taj finalni luk dopada. Ja vam garantujem da vam lice tokom cijelog dana neće prosijavati. Na svim proizvodima stoji 24 sata, ja sam isprobala cijel dan, nisam baš 24 sata jer mi nikada to nije trebalo, ali zaista lice ostaje isto kao što sada izgleda, potpuno mat, tako da svim devojkama koji imaju problema sa masnom T-zonom ili prosijavanjem, nemojte da vam to upropasti dan ili neku divnu sliku, isprobajte ove proizvode i bit ćete oduševljeni. Hvala puno što ste gledali video, ne zaboravite da lajkujete ukoliko vam se dopa i da se pretplatite na kanal. Ćao!